To je, kako se zove novo rotovanje? Putin mu sad... Dobro, ništa više. I kad ga pali, ovo je točno. Sajber napadi. Sajber napad, je to je. Izvini što sam ti rekao da skine šešir, dečko. Ali može pomoć prijatelja. Dečko, izvini što sam ti rekao da skine šešir. Ne, sad mi je jasno od kojih si. Što? Ti si sa zapada preko Bare. Bajden poslao da povede. Čisto krvni. Drakće. Čisto krvni toplice. Taj je naš. Eto. Ja imam takav šešir. Imaš uniformu prvoborca iz Prvog svjetskog rata ili drugog, nije bitno. Ali si stavio šešir. A mi to slikamo. I što kažeš, čekaj, kako je šijer koji je u Bogu? Ne, ali ovo je naš. Ovo je saveznik. On je saveznik? Dobro, pa vidim nešto mi je poznato. To je multinacionalna Garda. Iz Ohaja, eto iz Ohaja. Ja biste... Ovo je preko Bare iz Ohaja. Priprema topa. No, čuti kad otvoriš ovu liniju Beograd, Chicago, da imam gdje da odem. Bilo ti dosadno ponišno? Nisam da idem. Samo banja, Niška banja, Tašta banja. Prolom banja, Lukovska banja. Bio sam u tim banjama, ali morat ću makar 3 dana u Lukovsku da odem. Lukovska zakon. Da. Pa nisam. Lukovska je zakon, malo su digli cijene. Bio sam u Prolom banji. Ja mislim da... Eto, priprema topa traje.